Ek preek vanmôre weer nie oor 'n populêre tema nie. Ek is bly dat jy in die huis van die Here is. Ek is bly dat jy getrou bly om te kom luister wat die woord van die Here sê. En dit sê vir my, ons wil verander. O man, ek sukkel baie keer, maar ek hou aan. Ek hou aan. Ek bly God vertrou, want weet jy wat? Soon and very soon, we're gonna see the King. Ek wil nie op 'n plek betrap word waar ek nie in lyn is met God se woord nie. En daarom hou ons aan soek, ons hou aan roep, ons hou aan dien. So bly vir Bets en vir dis twee stoute ouens daai, hulle trek sommer daar 'n Vrystaat toe. Jou is so bly dat julle vanmôre vir ons kom kuier. Hy het 'n groot droom gehad en ek glo dat daai droom gaan waar word. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En weet jy wat, kind van die Here, ons besef nie wat Paulus sê nie. Ek dink hy is net so skuldig soos ek. Hoeveel maal lees ons die Bybel en ons sien nie wat God vir ons sê nie. Ek het dit donker gedruk, ek wil hê jy moet dit vanmôre sien wat Paulus vir jou sê. Want ons worstelstryd is teen die owerhede. Dis baie keer ons vir die vlees en bloed ons aandag aftrek. En dan besef ons nie wat die impak van die vers is nie. Want ons worstelstryd, ons fight, ons gaan nou kyk na hierdie ding, is teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Soms so blaatant, soms so in my gesig. Sê Paulus vir my, jy het 'n fight broer. En nie Mickey Mouse fights nie. Nie klein fighties, soms so warm klappe en wat en fights. Ek praat vanmôre met u oor ken jou vyand. Hierdie geveg is tweedelig en ek het dit nooit geweet nie. As ek kyk, ek het al seker 20 keer oor die wapenrusting gepreek en ek het nooit hierdie diepte raak gesien nie, nooit. Hierdie geveg is tweedelig. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd. In die Grieks is dit pelei. Dit beteken wrestling. En al hoe ek het kon imagine, was UFC. Julle het almal UFC al gecheck, né? Die tannies ook. Is hy agtkante gekruid met drade op, en dan fight die boys daar binne, hulle skop en klap mekaar en hulle tiep mekaar en skop die maar julle het dit al gesien, né? Dis presies wat met u en met my gebeur. Pelei is wrestling. Stoffel se seun Christo is 'n wêreldklas stoei kampioen. Springbokklere wêreldkampioenskappe gaan stoei. En dis wat hulle doen. Billy kan hom maar heen en weer speel, hoor. Die Satan probeer jou van jou voete afkry. Dis 'n hand-to-hand combat. Mannetjie, kom hier so. Ek gaan net my omgooi nie, moenie worry nie. Wanneer ek en hierdie ou in 'n fight staan nie so. Staan so dat hulle nie mag sien nie. Wanneer ek en hy 'n argument het, wanneer ek 'n worstelstryd met hom het, dan gaan ek probeer om hom te tiep. En ek het allerlei taktiek en triks, vanaand toe ons laities was. Julle weet mos, hoe gaan jy daai ou onderkry, né? Want die ding is, jy wil nie die fight verloor nie, want dan gaan jou girlfriend dink jy's 'n sissie, né? Alright, nou het ons 'n worstelstryd, en ons try, en ons druk, en ons gooi, en dan try ek om trip, en dan vat hy sy been weg, en so gaan ons aan. Hy wil my tiep, gryp my been, ek draai hom weg. En so hel ons aan, elke dag van ons lewe. Ons worstelstryd is tussen my en Satan. Ek wil mooi hoor.
Mooi hoor wat ek sê. Dis so blaatant in my gesig, so erg, so vol volume. Oom Mike, teen die owerhede. Sy gaan nou vir ons hierdie goed mooi verduidelik. Sy's Engels, hier baie van hierdie goed in Engels, en ek het wel gesê, sy moet vir ons in Engels verduidelik, want sy het nog hulle baie clued up mind toe ons na hierdie goed kyk. Berna agter is boyfriend en girlfriend, hulle het my kom help, en ek is so dankbaar vir die Here vir hulle. Hulle is slim met die tegnologie en die IA en die wat. Maar die ding wat ek wil hê vanmôre, kind van die Here, is dat wanneer jy huis toe gaan, dat jy gaan besef, jy is in 'n stryd met Satan. Met die owerhede, wat ons nie weet wat dit beteken nie, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis en teen die bose geeste in die lig. Ons dink, ons weet omtrent almal wat is bose geeste in die lig, is die duiwel, ons nê. Maar eintlik verstaan ons nie waaroor my feit is nie. Ek wil hê wanneer jy hier uitloop met hierdie goed in jou mind werk, jy is in die kruit. Ons gaan nou hier kyk na die woord. Jy is in 'n kruit toegemaak. En weet jy wat, kind van die Here, ons moet nou nie, ons hierdie Christelike ding, ek sny af en ek doen dit en ek doen dit. Ek waarsku jou vanmôre, kan ek dit maar sê, 'n hell of a fight. Jy is in die kruit, in 'n UFC kruit, waar jy Satan moet fight. En ek wil amper vir jou sê, there is no way out. Dit klink vreeslik, nee, moenie worry, ek gaan jou mooi verduidelik. Ek wil hê met daai prentjie onthou. Day to day, hand to hand, foot to foot battle. Ons voel dit eintlik voel ons dit elke dag, ons weet net nie wat dit is nie. Ons voel hierdie pressure, ons voel hierdie ding wat ons wil doodmaak. Dit voel jou, jy het nie meer krag oor om te fight nie, maar ons verstaan nie wat dit is nie. Ek het hierdie dinge in my lewe wat my lewe uit mekaar uit wil skeer. Ek het 'n ding wat my pla, wat my wil vasdruk, dat ek nie kan sien vanmôre nie. Ek word so moeg dat ek nie asem het om die ding te fight nie. Ek het hierdie dinge die afgelope paar weke vandat ek hierdie goed preek, mooi gevoel. Ons huis het dit gevoel, Lizette het dit gevoel. En somewhere, kinders van die Here, moet ons leer waarmee ons te doen het, want as ek weet met wie ek te doen het, en ek word geleer wat om te doen, kan ek hierdie pressure vir my afkry. Wrestling, hand to hand en foot to foot combat. Onthou die UFC, dis omtrent die beste wat ek hom kan uitdruk. To get your opponent pinned on the ground. Het jy geweet, Boeta, Satan wil jou vaspin, sodat jy niks met jou lewe kan doen nie. Julle meisiekinders, poplap. Satan, en hy's besig met ons jeug. Hy verniel ons jeug. Ons oud op die stal geleer om so 'n bietjie te beklei en karate te gooi, en ons ken al die struggle so bietjie, maar ons jong mense, ons moet bid vir hulle, dat die Here hulle help, dat Satan hom nie in 'n kruit vasdruk, sodat hy voel die lewe is nie moeite werd nie. Een van ons familielede aan Lizette se kant het laasweek selfmoord gepleeg. He just couldn't take it anymore. En weet jy wat, kind van die Here, is nie die oplossing nie. To get your opponent pinned on the ground, die struggle, die tegniek, dit is vir hierdie rede dat Paulus ons waarsku. Ek wil hê jy moet weet, Paulus waarsku jou, hy sê, kind van God, jy moet staande bly in daai fight, want as daai waar jou in die hande kry, in jou balance, jy is van balance af. Hoe kom ek van balance af? As ek nie kyk wat ek doen nie, as ek nie toepas wat die woord van God vir my sê nie, dan raak ek van balance af en dan typ hy my. Ken die tegniek en die metodes van hierdie evil spirits. Ek wil vir jou een ding sê, kind van die Here, Satan kom 'n baie lank pad, hoor.
Hy kom 'n baie lang pad, hy was in die hemel gewees. Hy kom 'n lang pad. Toe die Here vir Eva maak, God vir Eva maak, en hy check hierdie move, toe die besluit, I'll fight them. Ek weet nie of hulle al ooit daaraan gedink het nie. Hulle sê engele het nie geslag nie. En all of a sudden maak God 'n vrou. A beautiful, nou moet ek nou mooi hoor ding wat ek sê. Maar julle verstaan wat ek sê, 'n mooi vrou. Voor my kan hy check hierdie ding en hy kyk wat gaan die aan, hy sê, ek sal hulle verniel. Ek sal hulle destrooi. Dis 'n daaglikse stryd wat ons het. Billy, jy kan nie ander toe gaan. Daar's hierdie geveg van ons is tweedelig. Ons te worstelstryd wat stoei is, en dan het ons 'n ander ene, Efesiërs 6 vers 13, ons gaan volgende week daaroor praat, weerstand. Onthou julle laasweek anti-histamine? To resist. Ons moet die vyand resist in die dag van onheil. Dit is warfare. Daar's baie groot verskil in hierdie ding. Daar ene is hand-to-hand combat in die UFC kruit. Hierdie ene is staan. Al wat jy doen is, die Here sê nie een keer vir ons, dat ons moet in die duiwelse kringe ingaan en hom gaan fight nie. Daar is baie ouens wat hierdie tipe dinge, dat ons val die vyand aan en ons doen daai ding en daai. Die Bybel sê ek moet staande bly, is al wat hy moet sê. Ek moet net staan. Maar daar is seker goed wat ek by my moet hê om te kan staan, anders is ek onderste bo. Warfare, a deadly battle in which we are pitted against spiritual forces of evil. Pitted beteken, julle sien op die TV, hulle bou so hok, en dan is daar 2 hoenders, 2 hane wat beklei. They are pitted, hulle is in 'n put gesit. In die UFC kruit is dit 'n put. Jy maak jou fight daar klaar tot jy uittap. En weet jy wat, kind van God, ons is in hierdie geveg. En die Here wil nie hê dat ek moet uittap nie. Wanneer tap ek uit? Sê vir my, jy kyk mos uit goed. Wanneer tap 'n ou uit? As jy nie meer kan nie. As hy jou verwrig en jy kry nie asem nie, of as hy jou arm gebuig het sodat jy doodgaan van die pyn en jy kan dit nie meer handle nie. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê, dan tap ons uit. Daar's 'n paar keer in my lewe, mannetjie, wat ek wou uittap. Wat hy vir my so gebuig het en so gebreek het en so getwist het en my so versmoor het, dat ek gevoel het ek kan nie meer nie, maar God came on the right time. A deadly battle in which we are pitted against the spiritual forces of evil, which would overwhelm us if we met them without the protection of God's armor. To withstand, to oppose or resist, successfully to remain undamaged and unaffected. Dis die probleem. Onthou julle lang terug het ek eendag hier klomp ouens voor gehad, en toe het ek deur hulle probeer gaan, ek kan nie onthou waaroor het ek gepreek nie, mannetjie was daar en was klomp ouens, daar nie was klomp ouens, en toe ek eventually deur hulle kom, is my tie middel deur geskeur, my hemp is van my lyf af, ek het amper kaal hier gestaan. Undamaged and unaffected. Weet julle wat, ouens, as ons in hierdie stryd kom, is daar soveel dinge wat ons affekteer. Daar soveel dinge wat my demoralize, sê reg gesê. Daar soveel dinge wat my afbreek, dat wanneer ek uit hierdie fight uitkom, is ek affected. Wat is die effek van my fight? Wat is die effek as jy uit 'n UFC kruit uitkom? Jou oë is toegeslaan. Jou oogbanke is oopgeslaan. Jou bene is pers geskop. Dis die effek van die fight. En die Bybel sê vir ons, en hy gee vir ons goeie moed, en hy sê, dat wanneer ons successfully die vyand resiste to remain undamaged
en unaffected. Want weet jy wat, kind van God, wanneer hierdie goed jou affekteer, delay dit jou lewe. Ons het 'n probleem. Ons like om die spieël te kyk. En wanneer ek na die damage kyk wat ek opgedoen het in my fight, in my struggle, dan word ek depressed. Dat ek nie te veel goed sê nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar hoor wat ek vir jou sê, maar Satan se tools om jou te fight is teen vlees en teen bloed. Die Here sê vir ons, my fight is nie teen jou nie, oom. Jou fight is nie teen my nie. Die fight is wat agter is hierso en wat agter is hierso. Ons fights is nie vlees en bloed, waar ons mekaar dik slaan nie. Maar Satan gebruik ons vlees en ons bloed om ons te fight. Want hy werk met ons, hy werk met mense. Mense se denke, wat jy sien, wat jy hoor, hulle optrede. Met ander woorde, Satan gebruik die mens as 'n medium vir sy vuil werk. Sy vuil werk is om jou te destroy. En ons veg mekaar. Ons moet hierdie vestings in ons gedagtes afbreek. Casting down imaginations, ons het daaroor gepraat. Waardeur Satan werk met sy strategieë om ons te oorweldig. Hierdie geveg vind plaas in my mind. Daai. En die stoei vind in my mind plaas. Ons loop nie in die straat en skop en klap mekaar nie. Dis in my mind, dis daar wanneer ek alleen sit. Is daar waar die pressure van die lewe my gevat het, waar ek alleen sit, waar hierdie battle begin. Daar's baie dinge in ons lewe, in ons daaglikse lewe wat ons ontstel, baie. En die oomblik as ek alleen is, dan begin die fight. En weet jy wat, hierdie fight loop oor, en hy loop oor, en hy loop oor, en ons kan hom nie wen nie. Ons moet vas en bid, ons gaan by dit kom, die laaste preek. Wag en bid op die Here, sodat ons kragtig in die Here is, die heel eerste of die tweede preek, en in die krag van sy sterkte, die Heilige Gees, om met sterkte, met die ability van God, te werk. Kom ek verduidelik dit net vir u wat nie hier was nie. Eindelik my broeders, Efesiërs 6 vers 12 dink ek. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Onthou julle basics, ons gaan army toe, ons doen basics. Wanneer ek basics gedoen het, gaan ek infantry skool toe. Word kragtig in die Here. Ek word versterk in die Here. Toe Jesus opvaar, sê hy vir die disippels, gaan na die bokamer toe, die bovertrek, dan wag julle daar vir my, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Sodat wanneer ek met die ability, ek moet wag op die Here, in my binnekamer, ek moet vas en bid, totdat die Heilige Gees kom, die force van God se Heilige Gees, en dan moet ek opstaan en gaan werk in die ability van God. Met ander woorde, ek moet prepare, ek moet vas en bid, die force van die Heilige Gees moet oor my kom, en dan gee God vir my sy ability. Wat is God se ability? Om te weerstaan. Dink julle die duiwel kan God wen? No way. No way. Paulus probeer vir ons verduidelik, en hy gebruik sekere goed, en hy sê vir ons, dat ons moet empower word vir die struggle, sodat ons die ability van God het om te sê, stop. Die Here stuur ons nie in die fight en hy sê, gaan fight, hy gaan daar in en fight die ouens, die rook het hulle uit. Hy sê, staan jy net, maar staan in die naam van die Here met die wapenrusting van God. Ons praat volgende week daaroor. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle aan God. Onthou julle laasweek se boodskap? Onderwerp jou aan God. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here sê. Onthou julle laasweek se preek, gaan kyk weer na hom.
Weerstaan die duiwel, nie gaan in die battle in nie, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee, dis daai autoriteit, onthou julle die autoriteit wat ek kry wanneer ek vas en bid, ontvang ek die Heilige Gees, die force, sodat ek die ability van God het, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Die innerlike mens is my gees. My gees moet sterk word, want wanneer die siel die gees oorheers, onthou julle ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Die liggaam is hierdie oukie, hy dra die siel en hy dra die gees. Die gees is van God, die siel is ek. Ons het 'n sondaars natuur wat my aftrek van God af, maar ons het 'n goddelike natuur wat my na God toe trek. En binne in hierdie selfe liggaam van ons is hierdie symste battle. Onderwerp jou aan God en word versterk met krag deur sy gees, die innerlike mens. Ons sien hoe die vyand ons sien hierdie vyand en demone nie, want hulle is gees, hulle is gevalle engele. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, dis nie Tannie Sari nie. Tannie Sari is of in die paradys of in die hel, hulle kan nêrens heen gaan nie. So as daar iets kom wat jou kataza, is nie Tannie Sari nie. Daar's baie mense wat hierdie ding glo, hoor. Daar's baie mense wat dit glo. Daar's baie mense wat aan feetjies glo, en kaboutertjies, en leprechauns. Sy gaan nou vir ons mooi wys. Efesiërs, waar was ek? Ons sien hierdie vyand, ons sien hierdie demone nie, want hulle is gees, hulle is gevalle engele, maar ons herken hulle in die manier hoe hulle veg. Kom ons kyk na 'n paar. Efesiërs 4 vers 31. Alle bitterheid. Het jy al gesien hoe fight die duiwel deur bitterheid? Het jy al 'n verbitterde mens gesien? Is demonies. Woede. Ek was amper te bang om die goed te tik, want ek is amper by baie van hulle in die moeilikheid, maar kom ek lees dit. Alle bitterheid, alle woede, alle toorn, geskree, lastering moet van julle verwyder word. Hoekom? Want dit maak my swak wanneer ek in die pitted area kom. Saam met alle boosheid, wickedness. Ek wil hê julle moet hierdie goed gaan kyk. Kyk dit op Google. Kyk wat sê Google, wat beteken boosheid. Die Afrikaanse explanation of die Engelse verklarende Bybel. Verklarende woordeboek. Waar begin al hierdie dinge waarvan ons praat? In my mind. Joyce Meyer het 'n boek geskryf, Battlefield of the Mind. Ek gaan dalk 'n goeie ding wees om my boek te lees. Al my battles begin hierso. As jy vir my net skewe oortrek, is jy 'n fight hierso. Miskien moet ek weer daai ding preek wat Stoffel ander dag sê, as ek vir jou so maak, is dit sonde. Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die gees. Onthou ek het nou vir julle gesê, ons het gees en vlees en dit bly in 'n liggaam. Die gees wat van God is, stry teen die vlees. Ek teen Boet Snyman. Maar Boet Snyman het 'n sondaars natuur ook. Ek het 'n goddelike natuur en ek het 'n sondaars natuur. En die twee is gedurig deur besig met mekaar. En dan wonder ek nou wat gaan aan in die meantime as ek in 'n stryd. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Hy praat met kinders van God. Wanneer die vlees teen die gees kom, dan weet ek nie wat om te doen nie. Want 'n doppie is lekker. En nou sê die gees van die Here vir my, moenie dit doen nie toe. Dit pas jou nie. Sê ek, maar net nie. Dis net maar 'n stupid voorbeeld, maar daar's baie dinge in ons lewe waar die Satan ons mee tempteer en sê kom ons doen dit. En dan skielik is dit so bad nie. Dis nie so bad nie.
En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Ongebondenheid beteken losbandigheid. Afgodery, towery. Nou sê ons, dankie Here, ek is nie 'n towenaar nie. Wag, die lys gaan aan. Vyandskap, twis, jaloersheid, toren, naaiwer. Wanneer my ou sussie nou met ons gaan praat, gaan Emma vir ons verduidelik, en ek weet sy skaam, maar ons gaan haar verdra, want dis mos nou nie maklik om hier voor te staan nie. Maar nou gaan ons sien hoe hierdie goeters deur demone werk, deur die owerhede en die magte, die big guns, nie hierdie klein mannetjies wat ons kan vertrap nie. Die beste, dis wat met ons gebeur. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Gaan lees Romeine 1. 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustige of sodomiete of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Ons sien dan vir hierdie kombat waarin ons is, kan ons nie in die vlees veg nie. Ek het baie jare terug 'n verskriklike humeur gehad. En ek het so hard getraai om so te wees. Ek het regtig daai tyd op die myn gewerk. Ek het so probeer om so te wees, om 'n goeie ou te wees. En ek kon nie. Die oomblik as iets verkeerd loop, is dit net so. En ek het gebid, en ek het eers self getraai, maar toe sien ek dit werk, toe begin ek bid. En toe maak die Here 'n voel van my, om te kyk of ek serieus is. Ek moes in 'n fight omdraai en wegloop. En terwyl ek so in die tonnel afloop, toe huil ek, toe sê ek, Here, jy het my verneder vandag. Toe sê die Here, is wat jy gevra het. Amen. Ons sien dan vir hierdie combat waarin ons is, kan ons nie in die vlees veg nie, want dit is 'n geestelike oorlog. En vir hierdie rede moet ons die volle wapenrusting van God aantrek, 'n geestelike wapenrusting. Ouens, hierdie ding van daai badge wat daar teen die muur hang, die van julle wat nog die badgetjies gekry het, ek dink daar's nog 1 of 2 of 3 ore agter. Hierdie manifestasie ding wat ons geleer het, ek trek die wapenrusting aan. As ek sien nou kom pressure, daai ding werk nie. Dis 'n geestelike wapenrusting wat binne in jou is. Ons gaan volgende week baie mooi verduidelik dit. Wat jy nie met die oog sien nie, maar wat geestelik is, om geestelike oorlog, 'n bonatuurlike oorlog te oorwin. Ons worstelstryd, kom help vir my. Ons worstelstryd is nie teen vlees en teen bloed nie. Kom staan nie so. Kom ons gee vir Emma hande klap. As sy nie wees is klaar. Sit hom nie so saam. Sit hom mooi vas. Bring gou. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En Paulus kom baie reguit en hy sê vir ons, ek wil hê jy moet jou vyand ken. Jy moet weet met wie jy te doen. Want jy ignorance, ek sukkel altyd met die ignorance ding. Ek kan maak of ek nie weet nie. En ek kan try om reguit te lewe. Maar dit gaan nie my lewe reg maak nie. Ek wil hê jy moet daai ding huis toe vat en hom bestudeer. Ek wil hê jy moet Google. Maar laat sy praat. Praat met ons, Emma. Awesome. One more boodskap, dankie. Okay, so ek is Engels, julle kan sien hierdie bladsy agter is Engels, so ek gaan maar Engels ons gaan oor die owerhede vandag. So these are the principalities, these are the big demons, these are the guys that we fight against every single day in our daily lives. Okay, so we have Lucifer. A lot of people know that Lucifer is Satan. We know Satan is a man with many faces. He is the king of hell. Okay? He is the source of all of our sins and all of our temptations. And we know this. Lucifer is the prince of pride. So we have different types of pride. You can be prideful in your work. When work is trots en die kerk. Hulle is almal siek vir almal, né? Ons siek vir mekaar. Ons is trots, ons
ons in die huis van die Here, ons kan trots wees daarop. But if you are too prideful, you get prideful where you make a mistake and you don't want to apologize for it. You hurt your parents' feelings, you hurt your friends' feelings, you don't want to say sorry anymore. That's wrong. Why does the devil want you to do that? He doesn't want you to build those relationships. Just like he doesn't want you to build a relationship with God. It's more a relationship, it's not a religion. This is not just a belief, we want to build a relationship with Him. He's our Father, He wants to protect us. So when we are prideful, we don't do what we are supposed to do, and we need to man up when we need to be able to do those things. We have Mammon, he's the prince of greed. When we get too greedy, we take things from other people. Okay? Okay. Greed is when we take too much. I have so much food. This person doesn't have food, but I don't want to give it to them because it's my food. You get greedy. I have lots of money. I don't want to help these people out because I'm greedy. We get lustful. Asmodeus is the prince of lust. I want to look sexy. Why do we want to look sexy as women? Because we have low confidence. Why do we have low confidence? Because we're prideful. They're all linked to one another. They're all one. They connect with one another. We shouldn't be lustful. We shouldn't be going out into the world to impress the world. We should be going out into the world to impress Jesus. It's not about how you look or what you have. It's about what you do for Him. We're supposed to be bringing people together, bringing people to church every single day. So that when you leave this church, you're not supposed to leave church and say, okay, go on, bye. You're supposed to take church with you. Because the devil can take me out of church, but you can't take the church out of me. Yeah. About sloth. Sloth is also laziness, okay? We think, oh, I don't want to study, that's lazy. Yes, but that's not the type of laziness we're talking about here. Being a sloth is also, if you see a poor person sitting there, you know you can help them. You can do something about it, but you choose not to because it's easier not to do something for that person. You can see someone walking here and they can't walk nicely. You choose to sit there and watch them walk. Why? Relationships. He doesn't want us to associate with one another. He doesn't want you to be a good person. He doesn't want you to be helpful. He doesn't want those things because he doesn't want you here. He doesn't want you to be that person. He doesn't like that. That's what the devil does. He's fighting against God, which is all things good. It's all about envy. Leviticus is the prince of envy. Why are we envious? We get envious because we are prideful, we are lustful, we want things that other people have, and we shouldn't be doing those things. We need to be humble. We need to be what God is. We need to help others. Gluttony. This is a very interesting one that we were talking about last week. A lot of people know gluttony is eating too much. Okay? Maar weet jy wat dit sou kry? Dis gesond. Dink jy wat dit is gesond? Ek dink nie dis net kos nie. We went through these days about gluttony. Gluttony is actually overconsumption. Dis as jy goed oordoen. Een porsie wyn staan. Maar as jy 6 drink, dan raak jy kwaad. En jy raak lastig. En jy raak trots. En jy raak greedy. As jy 1 pillie drink, is fine. Maar as jy 6 drink, dan raak jy oor. Gluttony, it was actually this Beelzebub, a salt is weer aan man. En dan jy het doen om. Want as jy goed oordoen, dan veroorsaak dit dat jy al die ander sondes weer. As jy te veel drink, dan doen jy al die ander goed. En ons wil nie dit doen nie. So, pas op net, net soos my boek sê, een was dit dan, when you do, you don't even start. You start something, it's very difficult to finish it. Then we talk about Satan. Satan is the prince of wrath. You're driving a car, the old lady driving in front of you, she's driving really, really slow. What do? Right? I'm guilty of that. I have very bad road. Sometimes you can't stay when you're driving that slow. We get angry about it. We get angry when things don't go our way. And we shouldn't be doing these things because that's a way for the devil to try and drive all these small little basic things every single day. You don't realize what a big impact that actually has on your soul. Why do you want to be angry all the time? Doesn't that hurt you more? That person driving in front of you doesn't know that you're angry, they don't care. They're not going to look around and think you're nothing there and fighting. They don't care.
why do you let that get to you so much? All of these things that you feel, the laziness that you feel, the envy that you feel, all of this overconsumption, that when you feel drunk, when you're angry, when you're greedy, when you're prideful, none of that affects other people, it affects you, it affects who you are and your soul as a person, and why would you want to do that to yourself? Why do you want to stand in front of God and say, because you're not going to go to Jesus, and Jesus is not going to say to you, oh, but you're not going to, but my friend did it, and my friend said this, and my friend did it. He doesn't care, it's you. You are your own person. You can make those choices on your own. You have control over yourself. And that's what's important, because God's not going to look for those excuses. He knows who you are. So why are you acting like this? Why do you go around and do this to other people? Why don't you do these things with Jesus? Don't walk in here in a pretty outfit for someone else. Walk in here and be proud because you're standing in front of Jesus today. Because He is the one that's going to see you. He sees you when your hair is messy and you're lying in bed and you're tired, or when you're angry at your boss at work, or when you're driving really fast on the highway. He is the one that sees that, not other people. And all of these sins are normally because we want to impress other people. We want other people to see us. We do it for the world, and we shouldn't be doing those things. We should be doing it for Jesus. When we talk about the powers, there's Master. These are the crown princes of hell, okay? These link to all of the princes. All the main sins that we have, it links to them, okay? We have corruption and lawlessness. Why do we have corruption and lawlessness? We stop on the side of the road, there's a cop who pulls you over. This is one wrong together. What's this? Okay. Come, okay? We do it. It's corruption. It's corruption. It's lawlessness. We don't have a guideline. People aren't doing the right thing anymore. It's easier to do things that are of the world than it is to follow Jesus. It's not supposed to be easy to do the good thing, but it's the right thing to do. God wouldn't go and slip him 100 rand. He would pay up because you are the one that did the wrong thing. You need to pay up for those mistakes. You need to repent. You need to go home and you need to get on your knees and you need to say, Lord, look, I wasn't a great person. I did all of these bad things, but I'm sorry. You need to man out about him. He knows that you've done them. But it's always good to hear. If I'm mean to my mom, I know that I was mean. She knows that I was mean. She knows that I'm against it. I'm sorry about it. But she wants an apology. She still wants me to go out there and be a woman about it and say, listen, look, I was wrong and I am really sorry about it and I won't do it again. And you need to stick with that as well. We talk about avarice, which is vanity and sloth. Same thing. Why are we made? Just like what Luke said, when you look inside the mirror every day, why are we looking in the mirror so much? Focus on other things. There's a whole world out there. Stop focusing on just yourself. Do things for Him, not for you, not for the world. Don't walk in here to look pretty for everybody else. Talk about forbidden knowledge. We actually went into a bit more depth about forbidden knowledge as well. That's more going into cults and the devil. Don't learn about those things. And I also made an observation when we were talking about it in Genesis, because they say a lot of the forbidden knowledge is in Genesis. Talking about the creation of man. We will never fully understand how our body works. And we shouldn't. It's a gift. It's a blessing from God that we function the way we do. It's a blessing that we can all walk. And you can speak, and you can see, and you can move your hands like this. And every morning when you wake up, you can take a deep breath in. It's a blessing. It's grace. It's not supposed to be something that's understood. It's supposed to be something that you're thankful for. You should just be thankful for it. We talk about Mephilosopus, who is the prince of corrupting souls. And I think that goes a lot into a lot of the horrible things that are out in the world. A lot of things that we don't understand, because why would God allow such horrible things to happen? Why did Jesus allow that thing to get raped? But I don't think it comes to allowing. If God wanted robots, He wouldn't have given us free will. He doesn't want us to be robots. We watch a lot of movies these days where there's one person and he wants to take control of the whole world. Watch Marvel. Thanos snaps his fingers and half the population goes away. That's not God. That is a demon.
That's what the devil wants. The devil wants soldiers. He wants our people. He wants these people here. You're a robot. You're a factory person. You just do this and you listen to me. God doesn't want that. He wants loyal soldiers. He wants people that are going to stand up and fight with him if they want to. That's what God is. We talk about the dukes of love. These are the rulers of darkness. We talk about Baal, and he's the duke of deception and war. We know what's going on in the world. We saw it on the news. I think it was in Israel and Iran and all of those places where there was a huge war going on. The devil is fighting us. He's corrupting our souls. He is making us angry and he's making us prideful. Men don't get into wars because they're good people. You don't send 100 people out onto a battlefield to fight for your pride if you're following Jesus. Simple as that. We talk about Simon, and he is the duke of knowledge and arts. A lot of the time we walk into a store and there's a very pretty picture and it's beautiful, but is it of Jesus or is it of the world? Is it something that makes you feel God is in this room? Or is it something that goes, oh, that would be so cool to put inside a club? Art is a very big thing. Your art can be good or it can be really, really bad. Art is a very big way of communicating with the world. Art is music. Art is movies. The things you watch. Your eyes are the gates to your soul. My mom is really strict about horror movies. She will not let us watch horror movies in the house at all. She doesn't like nothing with demons because she said you're inviting something in. And I feel like I can understand that because I like horror movies. I'm a horror movie junkie. I'll watch all of the horror movies. But once you grow in your faith, you realize that like these small things, these goblins, these fairies, these things that you don't really see, you just pass off. Your dream catchers, your little fairy plants in your house, your little ointments that are outside in the garden. Those small things are not of Jesus. They aren't. You're opening doors by watching that stuff. You're opening doors by watching movies about zombies and vampires and the country with demons that are coming out. Does that make you feel good when you watch those movies? Or do you want to sleep with the lights on? Every single night. I watched the lights on, and I think I slept with the lights on for about 2 years, and I was a full-grown teenager. I did not need to do that. And it was terrifying, and you get scared. God does not want you to be afraid. How many times in the Bible does He say, do not be afraid? So why would He put horror movies out there for you to watch them? Of the devil is a demon. He's trying to get into your brain. He's trying to corrupt your soul. He wants you to feel these things and think these things so that you turn away from Jesus. That's the whole point. The spiritual wickedness, these are the mirror gates of hell. So from there down, you'll see there are a few things where they talk about necromancy. Necromancy is when your skin starts to rot. So that is actually a sickness that they portray in a lot of movies. That's basically a zombie. Okay? Those things are not of Jesus. Broken oaths. Something as simple as that. Don't make a promise you can't keep. Jesus didn't. Jesus kept every single promise that He said, that He gave here in this Bible. Everything that He said here, came true. He would not say something that is not God. Amen. So don't make an oath that you can't keep. Don't make promises like that. Conflicts, you're controlling your passions, wisdom, philosophy, the things that you read about in school, these philosophers that you see on TV, these people that are supposed to be teaching you things that are good, are not teaching you the right things. You need to be really careful of what you watch, who you speak to, and how you act, because like I said before, it's your soul. No one else's. Sjoe. Kom ons gee aan 'n klap. Goed so. Wel dan. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die high-ranking demone. High-ranking demone. Ek wil hê met huis toe gaan, en ek weet baie van die ouens is bang vir hierdie goeters, maar ons moet ons vyand ken. Ons moet weet wat weet ons te doen. Ons fight nie mekaar nie. Ons staan die vyand teë. Mag die Here, Pastoor Willie, kom vorentoe kom. Ek sien prens, Emma.
En ek wil hê julle moet met hierdie ouetjie maatjies maak, hoor julle meisiekinders. Maak met hulle maatjies, Stef, julle ouens, maak maatjies, gesels oor hierdie goeters, want dit is, die vyand is op ons jong mense. Vyand van ons jong mense. En dan ons ouer ouens, ons stry hierdie struggle elke dag, maar die Bybel sê ons moet staande bly. Ons ken ons vyand, gaan studeer dit, dis vreemde goed, ons ken dit nie. Ek het nooit 'n studie van dit gemaak nie, ek is self dom met dit. Dis hoekom ek Emma gevra het. En maar dit is goed om my vyand te ken. Dit is goed om te weet met wie ek dit doen. Weet julle dat van daai 7 prinse wat heel aan bo aan is, elkeen van hulle het tussen 20 en 80.000 legioene. 'n Legioen in die okkulte is 1000 mense of 1000 demone. 80 maal 1000, dis hoeveel demone het wat onder hom werk, wat sy werk doen. Hy doen al die werk en dan stuur hy hulle uit om dit te doen. En dis hulle ouens wat ons moet weerstaan. Wil julle saam met my staan en sê, Here, bewaar my van hierdie dinge. Help my om staande te bly. Volgende week gaan ons klere kry. Wapenrusting kry om aan te trek en ek gaan verduidelik hoe dit werk en ek gaan verduidelik wat die wapenrusting in ons lewe beteken. Moet dit nie mis nie. Wat gaan ons sing?